Šef, evo kavica. Ajde, stavio bilo. Ne tu. Zašto? Pa proličeš. A kada sam ja... Ćurkoviću, koji ti je Koliko ste se puta našli u neugodnoj situaciji samo zato što vaš nadređeni nema smisla za humor? Prema nekim istraživanjima, čak 73% populacije pati od nekakvog oblika amputiranog smisla za humor. No to nije nešto čega se trebate sramiti. Pogledajte samo Lokasa, Mirkovića ili Fodora kako se od malena hrabro nose s kroničnim nedostatkom smisla za humor. No za njih i za vas rješenje je na pomolu. Čuveni bavarski institut Fraunhofer osmislio je ovo sofisticirano prostetičko pomagalo Innerschlitzer Lachenmeister 2000. Godine napornog rada uz pomoć matematike i računanja rezultirale su ovim revolucionarnim izumom. Više se ne trebate brinuti jesu li vaše šale zaista smiješne. Innerschlitzer Lachenmeisteru je smiješno sve što vi odlučite. Šef, evo kava. Ajde, stavio bilo. Ne tu. Zašto? Pa proličeš. A kada sam ja... Staško, jedan nespretni. Najčešći razlozi amputiranog smisla za humor su, prema istraživanjima, pretjerano druženje s klaunovima, neumjereno konzumiranje proze Arijane Čuline, a posebice učestalo gledanje hrvatskih humorističnih serija. Čitao sam u novinama da svaki drugi pas ima buhe. I? Pa to onda znači da i moj pas ima buhe. Pa za kaj da ne nazoveš Boško? A zašto Boško? Pa Boško buha. A da, vidiš, imaš pravo. Boško buha. Innerschlitzer Lachenmeister je pomagalo vrlo široke primjene. Čak se i profesionalci, poput super turbo smiješne zabavno-komičarske skupine Gitak, u svom radu često služe Innerschlitzer Lachenmeisterom. Kaže mu, pa dobro Fata, mogla se ljudima izvisiti cijenik, jel, da znaju po čemu se ravnati. Kaže Fata, nisam znala. Kaže Mujo, pa dobro Fata, evo te mogla si onda i svima uzima po 100 maraka. Praktički. Svakako život komičara je kruh sa 7 kora. Nije. Dobro, to je život pomorca, ali nije ni ovo lako. Zapravo nasmijat ljude je možda najteži posao na svijetu. Nije. Dobro, svakako, kad koristim ovaj proizvod, moja karijera stand-up komičara je krenula strelovito uzlazno. Nije. Evo sad ćete mi dati, može vi gospodine, jedno zanimanje. Doktor. Može vodoinstalater, može. Doktor. Ja se mislim, o čemu mi pričamo? Koji je vodoinstalater? Pa voda se ne instalira. Jel tako? Instaliraju se klime, instaliraju se Windowsi, a ne voda. Seri. Voda, Windowsi, da. Da. Evo, na primjer, ove naše žene, a? Baš su teške, a? Majko mila dosade. Ja se mislim, koliko nam život zagorčavaju, pa poželim biti homoseksualac. To je baza, jel? Da. Ti još dugo? Nažalost, Innerschlitzer Lachenmeister ima jednu značajnu manu. Vrlo je skup. Ovim putem apeliramo na vaša srca i novčanike. Nazovite broj u kutu ekrana i svojim skromnim doprinosom pripomognite kupnji jednog Innerschlitzer Lachenmeister uređaja za potrebe Hrvatske radiotelevizije, jer za nju još uvijek ima spasa, a za one druge voz je već davno prošao. Čitao sam u novinama da će zabraniti pušenje. Pa kaj ćeš onda pušit? A ništa. Pušit ću kurac. Pa dobro.